ngasi gi maroi ba pauda JCRPS ke hane gi convener ratan gi mathak ta wanted lauthuk padu chanaba yaroi haina court na rai takrai Lisingani tarahumdo gi return test mai pakla police constable gi khongjang police na tankhai na batia gas kapada ani shokle amagi phibam luri lenga ki thong yaning da phongdok tuna ngase hing nugai de gi matam kaktaba manipur ban lauthokre amade india ki sothari ba sana khona ba ki award passing mention na khona gani haina sagnai bi boxer MC Mary Kom na phongdokre Kurumjari ISTV pau ming tabiri basumbu taramnuk chari hauzik pau santhungna pijari JCRPS ki hanagi convener Khondram Ratan gi mathakta Manipur sarkar na wanted laukthokhi bagi matangda High Court Manipur da chatharki pa case ki rai ngasi laukthokhi bagi loinana Ratan maral leite haina rai takrai masing matangda petitioner gi counsel oriba senior advocate Khaidem Manina ISTV news ta phongdokli ngasi High Court na Ratan lagi wanted tagi mi matang da mahana thaba case adung ngasi High Court le case sida magi writ petition si partly allowed tawre isam samna harabada magi matakta criminal wanted criminal ne lauthokki base masi lali masi delete tawgadabani masi wai se lauthokadabani loinana ma pu michen ni individual is absconding ne na hai base masi mu lauthokadabani loinana Hari ba press note adu da wanted and thari base machi lothoga chumnagi information gumba haigadabani haidana court na tare asambada Ratan pami ba mabu wanted criminal ne lothopasi yaninde haibase court na lore aduga mabu mise ne na haibase ma mise na te haibase court na su yare maramadana wanted te asida mapung oina wanted criminal ne haibase lotho haino hukum pirabani na aduga maku misil ni haibasi lautu hairabanina maki case se partly mana ayam saruk sing amme haina lobutare mari le bo thoi tising de high court ki side kari kari high court ki side mari le na ba authority da maru ina police department da piri ba direction je matung manau da sigumba wanted ki waro ama ki waro press note pi batarabadi yamna cheksinna yamna kupna yengeraga madu pigadabani haiba aduma direction am supiri All Manipur return test successful candidate Male Constable Lishingani Taragumdoina ngasi sarkar na recruitment chanararoi haina lauthokhi babu yaninda bu phongdoktuna Singjamai dagi governor tamna khongchat amalakpada police na Singjamai traffic point ta tear gas amadi rubber bullet kapada candidate ani shokle soklaba ani adudi Ningthongcham Johnson chahi 28 apokpa Kumar Naharu Pangong Makhong amasung Tonjam Subhachandra apokpa Ibuhal Hairok Kendragi Thokchomdagini Makhoi ani advanced hospital da pukhatuna laikanari Ningthongcham Johnson ki makokta sokpadagi gyan tadana aruba phibam da laikanari Subhachandra gina thabakta soi lenga ki thawong yaning da phongdoktuna ngasi ahing nongyai dagi matam kaktana Manipur ban lauthokrai loinana chathariba economic blockade su hena kansinna ba warep lore hari adubu August 19 ta pangthokadoriba chaklam khongchat leiba maramna numit asimadi ban komthokani ban asida mai ising lining laison anayek amadi media di komthokani hari government laukhiba pirep yaning da phongdoktuna ngasi Singjamai top lerta leiba community hall da candidate sing amade imung manung imioi sing yauna apunba mifam ama pangthoki mifam aduna tongan tongan ba warep lauraba matung chief minister da taksinna ba lakpada police na tankhai khibani Singjamai traffic point ta thingbadagi nakal ani gi marakta chauna mukna ba ama thoki viva madulaksinna ba kona bada police na rubber bullet amade tear gas cell sing kapkhibani ngasi gi mifam aduna issue sigi matangda ain gi mateng loba Guardian Committee ama semba numit mangani gi manungda chief minister amadi home minister moral ground da pham thadokpa lising ani taraga humdoi gi result haidokriba fauba anoba police launana bagi thabak paikhatpa yaroi August 15 fauba result haidokadabani haina joint secretary M Suresh na phongdokli candidate singje government side tagi
असंग पैसा लोई पुथोकदबनी हारिबा पोचे मियंग संबिदा तारगदे मखा ताना कोई मखन मखा क्या खोंजन क्या अमा लेप लेतना कोई चंगसिलगनी अदुगा लागिबा डेट 25 फुगु मनुंगदा अखोइगे रीजन अजी हाइदोक पिदब तारगदे मखन मखा क्या एजिटेशन अदगी बन ब्लॉकेट न चिंग मैम अखोई लोइनमक तौरगनी अदुम मखा ताना तौरप खोंजन खुदिमक्ता अफफतगी दायित्व पुनः मणिपुर सरकारना पुगदबनी हाइजनिंगे अदुगा हौजे हौजे सोक्तना लेरिबा फिवम जिना मसागी फिरेबजी तंग ताबा खंगद्रि फावबदे अखोई हौजे हौजे खोंजन लेप लेतना सथजगिनी हाइना आइगी जेसी साइटगी थमजरी अमरंदा कांस्टेबल लौननबगी पांगथोखिबा डीपीसी कैंडिडेट ना कक्थनब लौखिबा वारे पुयानिंदब फोंदोक्तुना चंगसिनखिबा खोंजंगना सब डिवीजन असिगी महौसागी पुंसिदा चाउना अकाइबा पिखरे खोंजंग असिदा मैरा पाइबी अमदी कैंडिडेट सिंगी इमुंग मनुंगना थोरक्तुना लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिनखे नेशनल हाईवे दा हौजिक हौजिक चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना मरम ओइदुना जिरिबामदा पोचै यावबा गाड़ी 130 रोम पंदुना लेरे पुलिस कांस्टेबल की वाथोक असी मियोइबगी हक मतपा होम मिनिस्टर ना मतिक चादबदगिनी मरमदुना मोरल ग्राउंड महक फम थादोकनबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मेंबर अदिम पानमैना दाबी तौरी बीजेपी के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा नहासिंग असिगी मराइबक करी ओइगनी हाइबा तंबंगमद्रे ngasi singjamaidagi khongchat ama chatpada yeknaba amagum pulisna chathakhiba thawong miyoibagi hak matpani numit mangani gi manungda cancel tawkiba order handokadabani natrabadi home minister moral ground da pham thadokadabani issue asigi matangda union home minister ga unatuna khut thingjin binaba wakatlagani hake home minister oibagi matik sadraba leader mani aduna praja gi mahik ama oire manipur gi manung sida manipur gi government bj kanogi कांग्रेस की गवर्नमेंट की मनुंग सिदा प्रजा की ई सुप लगा लेबा प्रजा की इखेंग थकपा असिगुम्बा मिनिस्टर से खुदक्ता मोरल ग्राउंड की फम थादोकदबनी अदुना अखोइना मरी लेनबा यूनियन मिनिस्टर दा अखोइ मसिगी दमकता एक्शन लौखनिंगाई की दमकता अखोइ बीजेपी की माइकैदगी थागतकनी असेंबली ना ममांग चहिदा पास तौखिबा येलोमी कन्ननबा बिल अहोम The Protection of Manipur People's Bill Lisingani Taragamanga, The Manipur Land Revenue and Land Reforms 7 Amendment Bill Lisingani Taragamanga Amade, The Manipur Sovereign Establishment 2nd Amendment Bill Lisingani Taragamanga Bo, Yaning the Pongdoktuna, Churacharpurda Kongjang Changsin Badamioi Mapal Laikidabamadi, Mioi Kayana, Asopan Nangan Kibanumit Adubuning Shingduna, Lagliba Augusti Tang Kuntragamatweda, चुराचांदपुर की लंकादा ट्राइबल यूनिटी डे हाइना थोरम पांगथोकननबा JST अगेंस्ट एंटी ट्राइबल बिल्सना सेम साखरे लागिबा तांग कुनगा तरुक्तगी हौना चयोल अमचुपना थोरम असि पांगथोकनी हाइरे थोरम परेंग सिंगी मनुंग चना मियाम गी मिफम मैरा गी रैली अमदे ट्रेडिशनल गन सैल्यूट पीबा यावना तोंगान तोंगान बा खोंजन कया चंगसिंगनी हाइरे जंगसिंगदौरिबा खोंजंग असिदा मियाम इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन अमदे एसोसिएशन सिंगना सॉलिडरिटी उत्पगा लोइनना खोंजंग असिबु सौगतपियो हाइरे आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एकिमायोक्ता मालेम गी थाकता खोंजंग मखा चथनबा सेम साबा लोइरे हाइना जही तराग तरुक आफसपा गी मायोक्ता चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिन खरबी इरोम चनु शर्मिला नंगसी उरिपोक्ता लेबा चैराप कोर्टा पाउमी सिंगदा फोंदोखरे ngasi Imphal West District ki CJM Lamkhan Pau Tonsingge Korta accused examination ki damak lakpada Sarmilana Paumi Singda Phongtokibani Lagliba September ki tang manga da argument hearing Jathanaba court na matam thakre Sarmilana makhatan haikibada national amadi international ki thakta luk kayana mahaka khongjang changsin minaningbagi apamba phongdorkle Manipur da su ching amasung tamgi naha kayana mahaki khongjang bu sogatpa phongdorkle haike lalong si asmai sara hen bai than ta isolation da leira kan da jathaba si masi oiraroi haiba duda miyam ga samnara kan da koi gi secret ballot box sida thajaba thamma hongba ma puminara asim luching ba ma gi magun ji koi hoji yokhat minaba mathau tai wa ni ngang daba koi da ideology na thanba phidam na pham oihanba haiba ma hojik si अखोई होमिनरसी हाइबा
वाखंदुदनी मयामना मालेमगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदगी अइंगोंदा थाजब थमगा मालेमगी शांति पुरकपदा अइगिसु थौदांग यावरी चमिनासी हाइना खुतिंग थोकपिरकपा दुमकसु मयामना सौगतपिबा चुम्मी हाइना खली Images of Manipur na sinba second National Photography Workshop among us Manipur Press Club Television Cray. Thasi ki tang taraga mathuidi ki chatharakiba workshop lotion bagi thoramda DIPR ki director Megha Chandra Kongbam, photo technique ki director Tirtha Das Gupta made e iboyaimana sarugyaki. Images of Manipur ki secretary Jinendra Maibana photography ki haithoi singthoi be henganaba workshop asi pangtokpani haiki. DIPR की मेघा चंद्र कोंगबमना हौजिकी मतमदा फोटोग्राफी की सिंफामसी लाइन लोबे यारक्ट्रे मसीगी लैरिबा बेसिक नॉलेज सिंग खंजिनबा मथौ ताई फोंदोखे सेटोंगी इमेजेस ऑफ मनपुरबो नो हाइवे फोटोग्राफी वर्कशॉप अदिगी एग्जीबिशन नसिना कोई की नाव फोटोग्राफर सिंग नसिदा मोइना अब प्लेटफॉर्म अमा आईडी मोइ क्रिएटिव वर्क टू फोंदोनबगी माइ क्रिएटिविटी दो उथोंनबगी प्लेटफॉर्म अमा पीर नदना पब्लिक नसो मोइ क्रिएटिव वर्क्स नसि दा एप्रिशिएट तोबा अदि खोंजाम जुपी जेनिम्स हॉस्पिटल दा अनाब थमजिलम लगा हन्ना येंगलम दबा सी मियोइबकी लिचत नति हाइना मीटे इंटरनेशनल सिविक्स एक्शन नेटवर्क ना थादोर पचरोल अमन खंगलगले अनाब अमबु लंथोक्तुना थमलंबसी लुप असिना कंडेम तवी हरि नोमगेबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा चुराचांदपुर की बी वैंगनुम दा पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चुराचांदपुर ना चुराचांदपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन का खुशम नदुना पांगथोखिबा थोरमतुदा टुइबोंगी एसडीओ जेम्स दौजापाव हाउकेप सीयूसीओ की प्रेसिडेंट एसके मंगांग डीसी ऑफिस की बीओ संगम शियामा चुराचांदपुर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेखो वेजांग विलेज की चीफ खाखोगिन हाउकेपना मरुएबा मियोसिंग ओइना सरुग्याखि जोतिन वाइखोंग की मीटिंग मखादा थांगमैबन ट्राइबल डेवलपमेंट कांग्रेस कमिटी अमसुंग लांगोल तरुंग विलेज अथॉरिटी अनि पुन्ना खुशम नदुरंगासे सोशल सर्विस कैंप अमा पांगथोखरै सिनाम चिंगजिनदगी तरुंग लाइरेंबी फावबगी मनुंगदा लैबा हाना फुंजिनदुना लैरंबा ड्रेन सिंग जेसीबी सिजिनदुना कोथोखि सोशल सर्विस का मरी लेनाना तरुंग विलेज अथॉरिटी की चेयरमैन पामै मैसुंगकुना फोंदोरपदा हाना मतम कुइना सोथदुना मसेक मंगाल थोक्तना लैरंबा खुल्लसी हौजिक पालिबा सरकार असिना हिरम कयादा यंगसिनबिबदगी अहोंगबा अमा खुल असिदा लाकले हाइकि तरे सुबह हाथै फनी चिली फेस्टिवल चलिबा थासिगी कुनगा मंगादगी कुनगा तरे फावबा नुमित हुमनी चुपना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सिराराखोंग विलेज दा पांगथोकलगनी हाइना सिराराखोंग हाथै प्रमोशन कमिटी की फॉर्मर सेक्रेटरी तामसी फोलेंग ना हाइख्रे ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada Tamsi Folengna makhatana phongdokibada numit humni chathagadoriba chili festival asida farmer amade scientist singa interaction taunabagi workshop na chingba pangthokani asiguma Sirarakong village na puthokliba chili sing hena promote taunaba pangthokliba festival asida miyam na saruk yaduna sogapiu haiki. It has been a part of Sirarakong economy. Every household in our village cultivated Hatay as it is the backbone of Sirarakong economy. It is a hidden treasure for Sirarakong. Just 6 years back, we started celebrating Hatay Pinit to show the role of Hatay in our village and to draw the attention of the authority and to to extend our protection. That's why we are celebrating Chili Festival. Chahi ahum hena namsinduna thamruraba police constable lobagi DPC kakhatlaga tang kunthra da pangthokadoriba recruitment da yawa yagani haibasi yaningde government ki thoksil asigi mayokta BJP na akan bakhongjang changsingani haina party ki vice president Moirangthem Hemantana phongdokre party ki office da pangthokpa paugi mifam amada mahakna makha taraduna chahi taraga mangarom lengak laba congress government na chathaba wathok masing lep tan hengalakli पुलिस लौबदा फॉर्म लौबदगी होना फिजिकल टेस्ट अमदी वैवाबोसी पावबदा लुपा करोड़ कया मरुम खोंगटख्रे चाही अहुम फोल हाइदोक्तना लेरक्लब अदु कक्थले अमुक नौना लौरगनी हाइबसी कांग्रेस ना अनौब सेंजा थुंजागी वाथोक चथनबा सेम साबनी इशू असिदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना पॉलिटिकली अमसुंग फिजिकली चपचाना थेंगनगनी हाइके कांग्रेस सरकार ना वोट मयादा थबक मयामा पाक्तुकना कोरिबसिसु मियाम याम सेक्शन बदकानी हाइदोकनी हाइदोले भाब ताबंगमदे
कांग्रेस सरकार से क्रिमिनल नहारोन की आशा पुंसी मांगनब सरकार ने हाइमब थोलोई कांग्रेस की सरकार 420 चार चौबीस हाइमब थोलोई मणिपुर सरकार थबक कौब बजेट प्लानिंग फजन तौरगा सही सेंबा थुंबा सही कौगदब थबक हाँ प्लान नाचई हजिक कौरीबी ममी तादे बजेट कॉपी रिफ्लेक्ट तौदे फल लेते असुक कुछ थबक कौरक्त्रगा भोट मयाद मखोइना थबक कौरीबी यामना चिंगनानिंगाई भोट मयागी कनो तौबनेना खली पार्टी की वांगांगलोय आर.के. शिवचंद्रना कांस्टेबल खक्त नतना कॉलेज कुनगनिपान के पार्ट टाइम लेक्चरर चामरी सुबना निपान रेगुलर ताहनगनी हाइबसी मिखल की सेन खोमजिनबनी हाइके वाइस प्रेसिडेंट असनी कुमारना पीएमजीएसवाई की थबकता एमएलए मिनिस्टर सिंगना खुद थिंजिनबना लंबी सेंबदा माई पाक पंगमंदबनी परसेंटेज खाइदोपदा थबक सेनफंग चानदबदगी चिंगी मफम खरदा ngasi फाउबा लंबी लेतबा यावी हाइके मतम चाना पैसा थादोक्तबना कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम से खोंगयांग मांग संघन याद्रेगा कोई हाइबगुंबा सुम ताई कोई मीडिया की थोंगा मोई कांग्रेस चीफ मिनिस्टर सिंह मसे लेबग याम थीबनी मसे मरुइना कांग्रेस की पालेबा गवर्नमेंट असिना मणिपुर कोई मतम चाना सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंह से कोई मोइन इंप्लीमेंट तौबी मोइदा इंटेंशन याम क्लियर ओइदबा पॉजिटिव इंटेंशन लेतबा रेस्पॉन्सिव ओइदबा मतम चाना स्टेटमेंट सिंह शेयर पुथोक्तबना मरम वरगा फजखरबा कोई नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम मैम मणिपुर कांगदंग थारग मांगलेबस है मसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कांग्रेस गवर्नमेंट कोई फिक्स तौजगनी मसी मोगी दायित्वनि सिमैन हाइजनी केसीपी मिलिटरी जॉइंट कमिटी ना खोंगमंद लेबा प्रधान मोइरांगथेम ओंबी नुक्सिरेगी युमदा हैंड ग्रेनेड थमखी हाइना मीडिया दा फोंदोरखिबा वाफम असी खोंगमन गी मियामना यानिंगदा फोंदोखरे खोंगमन गी लोकल क्लब अमसुंग मैरा पाइबिसिंगी ओइबा मिफम मा स्टूडेंट्स क्लब ता पांगथोखरे प्रधान की युमदा हैंड ग्रेनेड थमलमखी हाइरिबसी नुंगसिरेगी युम की मनाक्ता हौजिक फाउबा बॉम्ब फंगबा लेते प्रधान अमा ओइना महाकना पाइखलिबा चौखत थौरांग मियामना खंगी मराल फना लेरबसु मी कुंगना ताबा युमलक्ता अकी अखंग थोअन्ननबा चथबा वाखलोन खंथाहनिंगी हौजिक फाउबा फंगद्रिबा हैंड ग्रेनेड असी पुथोपियु मसिना पोखाइरक्तुना मियामदा सोगलकदरा हाइबगी अकीबा फाउई हाइकी लेका की मैम थीब याब थीनरे थीब खंगना लेबसिना करिगुम पोखाइरगदि असि मिसी मिना थोप याब सोपन लेबसि कोई याजनिंगदबगी मसी मिफम मसी क्लब मैम सिंग मेरा पाइबिंग पुलग फंबनी अदुगा मसीदा पेपर सिंग इरक्प मतमदा कोइना यामना कोइना सेंगतोंग खंगनबा मैम खंगनिंग खरदी अखोई कॉमन काम की प्रधान हूँ अखोना मान प्रधान डेवलपमेंट तब मैम उब लई डेवलपमेंट तौदबी लून थुन तौबी मरोन मैम कदाई तौदबनो है कोई चप चाना है हूँ डेवलपमेंट तौबी लेकाई क्लब की ऑथोरिटी अखोई मफम क्या डेवलपमेंट तौबे अखोई उबदी फंगे मैम सेक्टर लोन मरोन कना है सूब थबक मैम तिनब सोप पनब याब जगह तौबी महुदा वारी सानब याब मो सोलूशन लोहन पामे मणिपुर सरकार मणिपुर लोशन की थबक लोब मतमदा येलोमी कनगदबा प्रोविजन हापगदबनी हाइना अइब चेरोल अमा केएसए मणिपुर की चीफ मिनिस्टर तक्सिनख्रे कैसामपाता लेबा केएसए की ऑफिस पांगथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा केएसए की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम लक्ष्मणना हंदकता एमपीएससी न सिंधुना सिविल एंड इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की थबक लोबदा अंडमान निकोबार दगी हौजिंगना एनआईटी दा महिरोय ओइना लेरिबा दिनेश कुमार बु खलकपदगी केएसए ना मदुग मायोक्ता कन्न लेपदगी दिनेश कुमार मसामकना महापु खलखिबा थबक अदुदगी सरेंडर तौजरगे हाइना अइ बचेसु सरकार द पिसिन खिबा लेखरबनी सरकार की थबक लोब मतमदा येलोमी कनगदबा प्रोविजन यावंद्रगदी केएसए ना मदुग मायोक्ता लेपकनी हाइना फोंदोखि मणिपुर लेगा असगी मखादा लेरिबा तोवान तोवान लोशन सिंगना थबलोबी मतमदा येलोमी सिंगी हक कनबा ngamba खन्नबा प्रोविजन सिंग हापीदुना येलोमी सिंगी हक नापियु आदुगा नाप ngमनबगी को प्रोविजन सिंग हापसिलु हाइबा आसुगुबा नमंदम से पिसेंजा मतांग असिदा केसेना मणिपुर की लेगा असिदा मरोना कोमिबोबिदा सी कोमिबोबिदा थमजनिंगबदी मणिपुर मियांगी इंटरेस्टा करिगुबा मेमोरेंडम असिदा याव वारगोल सिंग असि खंथबिरकान नैनबिरकानदा मणिपुर की लेगा मखा कोई लोशन की थबलो अखोई येलोमी हक कनबा मणिपुर हक कनबा मणिपुर मणिपुर मसाई स्टेट थबक तौबी कंडीशन सिंबीद्रगदी अखोई हक कन्नब कईगुब प्रोविजन हापीद्रगदी केसे लेबाक मैमना लेना खाई कन मखल खोजन सुसोई सोना चीजरगनी
मेडिकल डायरेक्टोरेट डाटा एंट्री होइबा खुराई पुथिबा लेकाइदा लेबा KH जोय कौबा मियोय अमगे युम मथक अमदे युंगी मनिंग थंगबा सरुक्ता चाइनीज हैंड ग्रेनेड अनि लेरमले ngasi ayuk pung mapal makhairom taba matam da hand grenade ani adu leiramba thengnarakibani haike hoji pawgi brak khatna atembre matang umnasi Compassion Care actions the quality of your life. Commit to be fit cause your life matters. Hello Doctor. ISTV's live phone-in program based on healthcare enhancement will be launched on the 25th August, Thursday 2016 at 6 p.m. on ISTV Channel 2. Hurry to get health tips from the guest doctor. Make out your queries. Our telephone number 24423336. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba ok sikpa tang sikpa phu naba singbuda sinaba yarba lipsa thukna puthok saba Oza Miyam ki nuairaba pausal mathangda domna Delhi chatpada Look Active Hospitality Services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudongchaba tham. Please contact 0999055302 or 0982181945 Look Active Hospitality Services Assurance Redefined. Break matungda mukan nataram nokcheri makhataba pauda lottery sale case or ambulance project ngasi Kuki in Imphal da hodokre KSO General Headquarter na sinduna pangthokiba thoramatu da additional DGP Shi Dongil Su Sargyaki KSO gi General Secretary Shaiboi Haukitda ambulance project asi chingi manung hanjin ba mafam singda ana ayek yawrakpa matamda Imphal tamna purakna honabada mayok naba khudong chatbagi damak paikhatpani project asida miyamna cooperation PB haiki Chariba ana asi karika si loi anambas infal yorak panina adugi infal sida KSO na ambulance ama thamdabe tangai phadi haina handak si KSO na si ambulance project si tawjarak pani Ima imoinu thogal thausil kanglup lamlai na sinduna chahi khudingi pangthokpa haikru hidongbaki thoram handak chahi su September 19 da pangthoknabagi damak sem sare Salampat ki lambi amadi gari parking oigadaba mafam sing mongjam poire hanbagi matenga loinana semjin bahokre thausil kanglu ke advisor S Gambhirna state ki thakta pangthokliba haikru hidongba numit ke hidanaba thoramda saruk yaningba pana singna September 3 phabuki manungda mingchan bi haike Ithaki maigadi hajening budi akhoi hantak pangthokadaba si pana tara gani thoi nupa ki mari lesabi mari mogi mari masina akhoi tarulak tanagani masida Manipur Kanglaipa Laibiriba Cha Isu Maru Pang was asking I ba quite good mona matam jaling to Masibu Unitawapiu Adu Jingamaka Ketri Lekai de Leba Mangalema Nupi Luki Hanba Mapok Numitoram Nasi Pangtokre Thoramatu the local MLS Oriba Forest Minister I Hemochandra Maira Luki President Shama IMC ki Councillor TH Elijah Hanagi Commissioner Subhasu Sargyaki Luki Thongmisingna Pukjel Khojel Tinana Miyam Gidamak Thamoi Singna Thabak Tawbinaba Minister na appeal Tawbagaloinana Loop Asigi Thabak Thoramda Maki Maikaidagi Su Mateng Pangani Haike Manipur State Panchayat Parishad ki member ahum government na disqualified lauthokiba parishad na hakchin na lobagaloinana lagliba tang kungamanga gi ayupmung taragamathoi executive committee gi mifam ama pangthokna na ba lepnakre PRI singna mifam asida saruk yarana ba khanghali Sahitya Academy Leimerol Khorjai Kon Laikolga Punna Sintuna The Life and Works of Pandit Atom Bapu Sharma ki matangda nomagi oiba literary forum ama DM College campus ta leiba Dev Literature Center danga si pangthokre Thoramadu the Sahitya Academy Regional Office Kolkata gi Assistant Editor Gautam Paul Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener H Bihari amade Leimerol Khorjai Kon gi President Nahakpam Aruna na chingba miyoi kayana saruyaki Thauramgamari Lenana H Bihari na Pandit Atom Bapu Sharma asi Sanskrit ke scholar amani mahak na iramba lairik ayamba ngasi mirol na nainabada aduki matik kanaba oigani loinana achauba Hindu dharma dagi maitai haiba jati asina taba nate haina message piba lairik kaya mahak na puthok lami haina singthaki Aku meeting itu yang le, ali
थंबदुई वालीदा रिवार्ड अमोना रिवार्ड अदुदा नतबदा मान मसे प्रमाण पी मदुने कोई हादीदी मान यामना मेतेगी काचिन कोया चनबी यामना मुन्नत येंजलगा हिंदू दे कबनती एको मयाम हाय हिंदू दे कबनी नो एको हिंदू दे कबनती Sairengba Singhi Apunba Loop Manipur gi Taruk Suba Mapok Numi Thoram Lamyan Basanglen da Pangthokre Thoram adu ta Laishram Birendra Kumar Bu Chahi Sigi Saisakpa Thangjam Korada Chahi Sigi Sairengba G Surchandra Sharma da Chahi Sigi Saibanba Mana Pitun Ekai Khundakre Isai Saireng Lairik Nipan Loop Asna Iba Chaitharol Tare Suba Homendra gi Mera ki Thanil Jiban gi Nungshi Wakalda Doneshwar ki He Punsi Arun Kumar gi Kauri Mamana Machabo Ulen Maitegi Aigi Isegi Mayek Samungogi Punsi Iseni Aigi Amade Rameswargi Ireibak Mingtonba Lyric Sing Ponke Nasi Thamatuda MOBC ki Parliamentary Secretary Amin Shahana Tongan Mamakal ki Lyric Sing Iribamakay Lamdamasi ki Chokathorang Chatnalonjat Amade Hingbada Kanabapikani Nauribanaha Singdasu Iningbagi Tilpina Bathogat Pivichangi Haiki Loki President NG Manindra PWD ki Additional Chief Engineer N Norensu ngasi ki thawamatuda sarwyaki Wangkai Kendra ki manung chanba Khurai Thangjam Lekai gi miyamda National Food Security Act ki makhada pigada bachang Lekai gi agent na lamlong kaithel da laiba dukan amada yonthok lambadagi Lekai gi nupi singna ngarang phagat ki bachang bek taraga nipaladu ngasi yenthokre hairi जैसे ILPS के हानगी कन्वेनर खोंद्रम रतन की मथक्ता थमलंबा वांटेड अदुंगा सी मणिपुर हाई कोर्ट नक्कखिबा महक मरा लेते है न राय ताखिबसी MLA जॉय किशन न थागत फोंदोरगली लमदमसीदा अचुंबा हाइबदु लैंगाक ना तौनिंबा तौबा यादे हाइबदु ताकले पुलिस कांस्टेबल के हाइदोक्तना लैरिबा असिसु अथुंगा मतमदा वारिसिन पुरकदबनी हाइना फोंदोरगली Wangkai Angom Lekai gi Wal United Club ki ground da Scheduled Tribe Demand Committee na Kuthang Chara Henba ki Khongjang da United Women Development Organization Bisnupur na Khongjang Changsinkre Committee ki member M Churamani na Maitaibu Mapangal Kanba Ahingba Phuruk Ohenanaba Punna Hona Minarasi Haiki Scheduled Tribe Demand Committee na Kuthang Manipur Katanatana, Malaysia, Masi, Mapangan Kanma, Adua, I think Purupama, you and everybody has a study on Thasi ki Kungamathui ki numidang da Taresuba IRB ki personnel singna yung gi thongal da phamduna leiba mioi ahumbo tamthina phuramba yaningdaba phongdoktuna konung manung community hall da sana konung mera pai bilup amasung youth welfare club palace compound wakan mifam chathakrai mera pai bilup ki secretary yumnam ibemana numit adugi numidang pung tararom taba matamda khadian village industries board ke vice chairman oriba S achobagi palace compound leiba yungi security personnel tarukna chathakibani thaudoga tu da Laishram Surjit G Nanau amadi ke Romeo Sokhi Konungi area si VIP singi security yamna leiba mafamni security singna micham miyam da miot minai chathaba khudakta lepu jenaba personnel taruki mathakta aingi oiba thabak lokalu hairi Security personnel home yungi damakta gat thamba taruk sina aikoi laikai da leiriba micham bazar ahum sibo ot leiba mongong da pubi base matungda amuhana laikai sida sugum tabak tawirakanu aduga hairiba personnel taruk ase ain gi thongda thuba matamda makoi taruk sibu action lokat piu lokat pi daba taragadi akoi laikai gi oina natraga miyam gi oina apun ba khongjang akoi na sel changchen nabai damakta sem saduna leijani District Legal Service Authority Tamenglong na SP Tamenglong ga khusam naduna Manipur District Legal Service Authority ki makhada nomugi oiba
पोक्सो अमसुंग जेजे एक्ट की मतंगदा लीगल अवेयरनेस थोरम अमा नोने पुलिस स्टेशन दा पांगथोखरे थोरम अतुदा CJM तमेंगलोंग एट नौतुनेश्वरी SP तमेंगलोंग लाइचुनथिंग रगुई एडिशनल SP लानमियो लुइखम चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इम्फाल वेस्ट की चेयरपर्सन TS राजकिशोर सुसरुया की रिसोर्स पर्सन सिंगना पोक्सो अमसुंग जुवेनाइल एक्ट की मतंगदा वांगांकी ए नौतुनेश्वरीना पुलिस अमसुंग कोर्ट अनिगी लैनरिबा मरिगी मतंगदा पल्लदुना आइन ngakiba पुलिसना रूल ऑफ लॉ लैहनगदबनी लैबाक अमा सेमगत सागतपगी थबक तौरमदा पुलिस की मथौ यामना मरुई डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना लीगल क्लिनिक अमसो हौचोंगदा हांगदोक्लगनी हाइकी हौकिबा नुमित खरनिगी ममांगदा तखेल की प्रधान थौचोम प्रियो अमदी तखेल ममांग लेकाइगी सगोलसेम बिनो कुमार की युमदा बॉम्ब थमलंबदु KCP MC KFL की मिलिशिया सिंगननी हाइरी लूप असिग इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी पाइखुंबमैते की चेरोल अमना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिबान नुंगदा पांगथोकपा मिखल की थबक थोरम अमतबो हानदगी सौगतपा अमदी खुद थिंजिनबा लेते अदुबो लंदम असिदा लैरिबा राजनीति ललोनबा इंडियनाइजेशन के प्रोसेसता लुपजब मियोय खरना खुनाय असिगी चमजरब मिचम सिंगबो ललोनपोट ओइना सिजनरपदी लुप असिना चपचाना थेंगनगनी जनरल इलेक्शन का मरी लेनबा मानबा मवोंग अमदा तखेल अपुनबा मैरा पाइबी लुपना थमलकबा वाफम पुनमक लुपना यादे मैरा पाइबी सिंगी सेंगलबा इहो अदु मांगदनबा होनबियु मियामगी चखाव थटपा खुदिमक वायल चथेदुना चपचाबा चैराक पीगनी हाई CJIK Foundation, Lions Club of Lemerol, Amasung Youth Bright Star Club Tera Sapam Lerak na punan sinduna lem na mitlaing bagi camp amangasi club asigi lampak ta pangthokre ayuk pung mapal dagi nungthil gi pung ani phawbot chathagiba camp aduda mioi chamarom laingki maduda ngaudong amadi atai mitki asoiba leibasing ataba mamalda operation tawgani hairi AR Khanbu BJP Manipur Pradesh ki Vice President oina hakhre SK Women's College Nambol nangasi Azadi Yad Karo Kurbani Thoram Pangthokre Thoram aduda governing body ki secretary S Budhachandra college ki principal Dr N Joy Kumar Su Sarvyaki Hoji Paugmer kan natim be amamok logunasi Masi awang nupok ki ahan ba TMT bars industry ni industry asi 1993 ki December thada linkha chekibani Saiji TMT bars asi German technology na sajabani Saiji TMT bars asi awang nupok ki ising shitka yamna chanai aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai Saiji TMT bars semgat sagat pa khudingmak aikhoi gi marup Unified Academy Kwakathil Bazaar Airport Road I am Sophia Warapon from Wangoy. My study rank list is 7th in the 2016. I would like to extend my heartfelt gratitude to the teachers of the Unified Academy. I am Ramun Roma. I got 10th position. For this, I would like to thank all the teachers of Unified Academy. Open heart surgery now in Manipur, only in Sky Hospital. Announcing free open heart surgery for children led by Dr. L. Shamkishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 3rd and 4th September. OPD on 3rd September by Dr. Ajay Kaul, who has performed over 15. OPD on 3rd September by Dr. Ajay Kaul, who has performed over 15,000 heart operations. For more details, please contact reception Sky Hospital. Lengshin Biro, Sarma Opticals BT Road Imphalna. Special offer pijabaga loinana hongdok chare lens khaktumak laigadaba scheme. Scheme masi pambiba singna isagi mitka chana pa fiber lens ama lebigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani. Khudong chabasi logbiu. Nasimak Lengshin Biro. Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. Breaking matungda amuka natara nokchari makhataba pauda Women Care Guidance Center Mathawal Khangabok Park 3 Lamlong Dalaiba Diamond Community Hall hangdokre Thoramatuta Crime Against Women के Founder Secretary Arambam Ombi Robita Lema Advisor S Robita NK Gangamasung KM Blooming Higher Secondary School की Founder KM Major Mangang Susarwyaki Nupi Singi Khucha Hiba Polam Sem Saba Tambina Naba Center se hangdokpani Robita Lemana Nupi Oibi Singh Masa Masagi Sinpham Pinabagi Damak Hangdokliba Center si Afaba Khongthang amani haiki Dr. Lenjin Biba Kami Samna Siga Sambo Kamjana Matam Sang Kami Makara Kutado Kukari Masjid Kamru Dia Sang Lay Kadi Maka Sana Susah Tau Ni Hari Susah Pira Pira Dia Kasih Ayi Mulu Pang Mulu Pang Mulu
yang kata dengan yang pasal dalam kamunya mana yang dengan program langsung yang sungguh itu tanggal kamu itu Thangal Kaichel da laiba Manipur Golden Travels ki office ta hand grenade amatham lambadu Maoist Communist Party Manipur gi Arvan Gurila gi akhanapa tim amanani haide Lopasi gi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen gi Cherol amana Manipur gi wangmada gi mayai ka bachinja kaya pushalaktuna naharol kaya manghan ta ale habasi Manipur khunai na khangnar bawa phamni mayai ka bachinja ka sibu pushilakba thingnaba gi pandamda haukiba jun thada Imphal More chenba gari ani amasu thugai ki Manipur Golden Travels na mapandagi makhoi gi gari singda mayai ka bachinjak sing pushilai haiba wakaching lakpadagi loop asina travel agency asigi angamathau sing wari sanar ba khonaki adubu loop asigi honaba pumba arembataki Imphal Mayol gi miyam tinba mapam da bom langsinduna pokhai hanbasi achumba khongthang oiroidabana loop asina ahanba oina hand grenade adu icham chamna pokhai handana numidangi matamda office ki shutter da yansinduna thamlambani hairi Japanese encephalitis laina dagi ngakthok nanaba Khagempali Ideal Club na numinini chupna club asigi yumthong singda Belladonna hidak yenthokre club asina paikhatliba thabakta hana minister oiramba L Jayant Kumar na mateng pangbirakpagi damak thagatpa phongdorkri Manipur Legislative Assembly da jamadar oina leramba MD Ishuf Ali na lekhidabada Assembly Secretariat ki employees singna awaba phongdokre hauzi sanabagi pawmok lobigasi Ngasi ke sana bagi pauda sagnai raba boxer Mary Komna Rajya Sabha ki member oirak padahara ubu phongdokna mahaku okpa ki thormama Chiru Ram Baptist Church Association na Nungshai Chiru Community Hall da pangthokre thormaduda Mary Komna Heritage Center masana na bagi urap yungsu tamki center asida lamdamasi ki apikpa yelhomi phurup oiriba Aimol Chiru Koren Purum Kharam amadi kom gi horpam nat amadi chanabi sing manghandana thamgani MC Mary Komna mahaku Rajya Sabha member oina khalakpa si yamna nungai member ama oina leibak asigi sanaroi singna thengnariba khudongcha tabakaya gi matangda Rajya Sabha da pukhatkani atai malem gi leibak singa yengnabda India ki sana khotna bana thak hanthare ma ki ahan ba khongthang ama oina India ki shothariba sana khotna ba ki award passing mention na bakhotna gani haike pick up tawraga oi yamna nungai taba yamna development laitaba खरमददी सोयदनमकी आइना मिजिन चंगागा थबकसे तौरकनी हाइबसी आइगी थमजन All Manipur Football Association ki mideng makada Imphal West District Football Association na sinduna Sekmai Kangjebung Youth Club awang Sekmai da tim tare na sargyatuna thasi ki tang tara ka tarukta ki chathari ba tara tare chuba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ki ngasi sana ki ahan ba match ta SKYC Sekmai na thawk thangmiban bu goal ahum anida amadi anishuba match ki sana ki bada YDO Lamdong Konjeng Lekai na Manipur Police Sports Club pu goal ama shinoda maiti pikre Jahi asigi oina pangthokada River State League Football da M gi sanaroi singi uniform kitching yanthokrai Rotary Club of Imphal Auditorium da ngarang pangthokiba thoramaduda loop asigi P Brojendro General Secretary NG Rajan Team Manager and Raghumanishu Saruyaki Yethokuna Lakiba Marirak Suba Thabal District Foxing Championship thasi ki kunga tarukta ki kunga nipan phawba multipurpose community hall wangbal da pangthoklagani medical checkup na August kunga taruk ki ayuk pung tarukta pangthoklagani saruk yagadaba singna matam chana lakna ba khanghali Saida athopam na ahanba division football league tournament ki champion oikhrai DFA Thawal na sinduna thasi ki anidagi team mapal na saruk yaduna chatharkiba tournament asigi ngasi sanakiba aroiba match ta Saida WYFC Wangjingbo goal ahum sinoda maithiba piduna tournament asida punna point taragani thoi phangduna winner oikibani Saida gi goal singadu Kishan Ashok amasung Dinabondhuna chankibani ngasloishin bagi thoramda MLA ke Mega Chandra MLA ke Sharat amadi DFA Thawal gi president L Chandrakishore su saruk yaduna makong mathang tarba timda manamathum sing yenthoki
All Manipur Football Association asinduna Impal gi mapal kangjebungda team taragani thoina saruyatuna hayengdagi taraga mathur shuba Manipur State League horagani haudopagi tharamda Revenue amadi Art and Culture Commissioner K Radha Kumar All Manipur Football Association ki President S Sanatomba amadi Hana Health Services ke Director oiramba Dr. C.H. Chandramani na thoramapu sing oigani hauji sanabagi makha tawa pau boyan thousand dagi maglobisi ngasi sanabagi makha taba pauda taekwondo Union Taekwondo Academy yumnam laikaina point sanga yankani thoi phangduna kunmapal suba Manipur State Taekwondo Championship amadi tarani thoi suba Governors Taekwondo Cup ki overall team champion oikhre All Manipur Taekwondo Association asinduna Kumal Lampak National Sports Academy ki Taekwondo Training Hall da nupa amadi nupi sanaroi samri taramari na saruk yaduna thasi tang tara nipal degi chatharakhiba kunmapal suba Manipur State Taekwondo Championship amadi tarani thui suba Governors Taekwondo Cup ngasi loisinkhre loisinbagi thoramda Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.S. Lokeshwar All Manipur Taekwondo Association ki President Y. Khemchan amadi Manipur Olympic Association ki Secretary Sunin Elangpam na thaurammapu sing oikhi ngasi aroiba numit ki pangthokhiba KG Kunthar Nipal makhagi Sub Junior Girls ta ISTA gi TS Sarbina category asigi KG nipu mathoi makhagi pangthokibada IMA gi Elni Thoingambi KG humpu makhagi Junior Boys ta UTA gi M Punchiba KG Tara Nipal makhagi Sub Junior Girls ta ISTA gi TS Taru KG Kunthar manga makhagi Sub Junior Girls ta NSA gi IBZia KG Kunthrom doi makhagi Cadet Boys da UTA gi Babina Konjengbam KG Kunmathoi makhagi Sub Junior Boys da PTA gi RK Loikanta KG Nipumathoi makhagi Sub Junior Boys da NSA gi L Nonglei KG Yankhai makhagi Sub Junior Boys da ISTA gi AK Kyonsing KG Yankhai Mapal Mathaki Cadet Girls ki pangthokibada UTA gi Benita Laisram KG Humpunipal Mathaki Junior Girls da UTA gi Sagol Sem Susmita KG Humpunitoi makhagi Sub Junior Girls da Saigi L Priya KG Nipunipal makhagi Junior Boys da NSA gi T Melaibana ahanba position takre pangthokhiba championship asida Union Taekwondo Academy yumnam laikaina point changa yankani thoi phangduna ahanba National Sports Academy Khumal Lampak na point sani marfudra tru phangduna ani suba mari sai tagel amadi ulongna point sani yankai humdoi phangduna ahum suba position takre Basketball Don Bosco College Maramna Nupagi Biramagon College Sawumbungna Nupigi Manipur University Inter College Basketball Men and Women Tournament ki champion oikre Manipur University Sports Committee ki miyeng makhada Department of Sports Manipur University na sinduna University asigi basketball gorta nupagi team manga amadi nupigi team marina saru yaduna thasi tang kunithoi digi chatharakhiba Manipur University Inter College Basketball Men and Women Tournament ngasi loisinkhre loisinbagi thoramda University asigi Acting Vice Chancellor Professor M Dhaneshwar Assistant Director of Sports Manipur University ki Dr. C.S. Pradip amadi Manipur University Sports Committee ki Executive Member Dr. K.S. Joychandrana thaurammapu sing oikhi Satarkiba tournament asigi ngasi aroiba numit ki sanakhiba nupa masagi match ta Don Bosco College Maramna Manipur University bu point 33 da maithiba piduna tournament asigi champion oikhibani nupi masagi sanakhiba aroiba match ta Biramangon College Sawumbungna Manipur University Kanchipur bu point 33 da maithiba piduna champion oikhre Makong mathang taraba team singda thaurammapu singna trophy sing piduna pungning thogatkhi Thank you sir Thank you Khongman Football All Manipur Football Association ki miyeng makhada Imphal East District Football Association na sinduna thasigi tang kunma thoidagi Team Tarana Saruk Yaduna Chathariba Maharaj Kumar Ghanindrajit Memorial Super Division League Tournament ki ngasi SWC Ground Khongmanda sanakhiba ahanba matchta 11 Star Sporting Union akampatna Aba Khetri Gaubu goal ani sinoda maithiba pikre 11 Star Sporting Union akampat ki maipapugi goal ani du ningthingna match ki kulumdoi suba amadi TS Kisanna ahanba hap ki ahap minute ani da sanduna match asi maipakhibani Match asida 11 Star Sporting Union akampat ki sanaroi NG Estrenio amadi Frankie Hongsi da center referee na yellow card piki League asigi ani suba match ki sanakibada sak yumnam khunongna nipso kaibibu goal mari ahumda maithiba pikre
sak yumnam khumnogi mai papogi gol singadu S Herojitna match ki kuntra manga suba madi kuntra truk suba minita gol ani sankhi atopa gol aduna Bitan Kumar amadi N Shankarna match ki nipu manga suba madi maripu suba minita chanduna match asi mai pakhibani maiti aurba nipso kaibigi gol ahumadu AK kainingna match ki kuntaruk suba madi apiba matamgi ahapa minute ahumda gol ani sankhi atopa gol aduna O Amarjitna match ki nipu mari suba minita sankhibani match asidasu SAK yumnam khunogi sanaroi Romeo Com TS Ravi Chandra amadi nipso kaibigi sanaroi W Prem Chandra da center referee yellow card piki sathariba league asigi hayeng ahanba matchta PYA kairang amadi YOSC Khurai Konsam Lekai ga sanagani ani suba matchta UPSA Pukhaw amadi Upa Kyangwai ga sanagani Bisnupur Football District Sports Association Bisnupur na sinduna Mini Stadium Bisnupur da team tare na saruk yaduna thasigi tang tara taruk tege sathariba taruk suba dangmai majabi kabui Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba match da YSWA ulongna GMC Phubolabu goal ama sinoda maithiba pikre YSWA ulogi maipapugi goal adu Aisumantana match ki taratare suba minita sankhibani hayeng CYCC Nicole amadi Lasal lema popongga sanagani Kakching Football District Sports Association Kakching na sinduna association asigi playground da team marina saruk yaduna ngasidagi association asigi ground da 3rd division football league tournament hokre ngasi ahobonu miki sanakhiba ahanba match da AIFA irengbanna WALYDA wangbalbu goal ama sinoda maithiba pikre AIFA irengbamgi maipapugi goal adu ke Spain na match ki nipumanga suba minita sankhibani ani suba match ki sanakibada LYA wangu laiphamna FC lamjawbu goal ani sinoda maithiba pikre LYA wangu laiphamgi maipapugi goal ani du M Emmanuel amadi Y Dayanandana match ki nipumari suba amadi yankhinipan suba minita sankhibani Kang Manipur gi nat ki oiba masana ama oiriba kang Manipur dagi mang khidanaba amadi masana si hinganaba ki pandamda Manipur Kang Association na sinduna elangbam lekai khabam lakpa mandopta kang khutara nithoina group mari thokna khaidotuna mamang thagi tang kunma padlegi sathariba humphuma thoi suba sarsur sansing KCSICBE Memorial League no out open kang tournament ki ngasi sanakhiba match ta klasa kangkhut kainongna singjamai kangkhutpu Panjil kunithoi mangada maithiba piduna semi final sangkhre hayeng KKCO Kasamthong elangbam lekai kangkhut amadi AK Nambol kangkhut ka sanagani Hausi loisla padanga sinoma goiba ay nga sagi paw muglaw bisi ICAR Lamphel Patagi Phangba Pauda Ngasigi Khwaidagi Sakhiba degree Celsius Kunmari Dasmik Ahum Khwaidagi Ingba degree Celsius Kunmathui Dasmik Mapal Nuksita Yauba Ising Manilgi Sang Ayukta Saada Marpunitoy Nungtildasu Saada Marpunitoy Oiki Ngasigi Nong Sukibagi Sang Tara Dasmik Mari Millimeter ni Hausi loisla padanga sigi maroiba paw amona pizari JCRPS के हानगी कन्वेनर रतन की मथक तो वांटेड लौटोक पदु चटना बयारोय हाइना कोर्ट न राय ताकरे लिसिंगनी तरहमदगी रिटर्न टेस्ट माय पार्लब पुलिस कांस्टेबल की खोंगजम पुलिस न तनखाइना बटिया गैस का पद अनि छोकले अमगी फिबम लुरी लेंगा की थोंग यानिंग न खोंगदोक तुनगा से हिंग नोंगाय दगी मतम कक्कन मणिपुर बन लौटोकरे amade India ki chothari ba sthana khonaba ki award pa sing mention na bkhona gani haina sangai rabi boxer MC Mary Kom na phangtokai nasigidi ISTV ne pizaba paw matang selo jere ning tabi bising ba mukana khurumjari